baru koi ublayan kurkui pitongin ra yakti gajungi kom gadak bangi penskan yeladi ban kersan yaga voice of the people party ublayan kurku yaga ni gajiya nanti gajungi keberasa hapra idang don ki bampat ai no yaga sur ai kame ban sawa sedu station hapra kublai shibon kublai syajaru the village station mogayau constituency and itu ipi kidon kisinong balayo ar lai ngot ki amadiru kidon kisinong ki balayo oh itu bau tau deputy CM lahir satai sekiliang yuksi satai sasapai lahir ban kular kita ki skim syau pai ba ngasu ong lele mat ya kular se leyo apa kira ke bah ajung pi de ndai bi ki sei na pla ajung ki apa kira ke bah ajung ki te ki man a apa ke bah ajung pi de ki man a se lele oh kiong kumnu penkot kiong tang lada pi penjom yu kertong bagi sei ne ke parti ke juki no kata te ke pemlalong pem simlong deputy CM tang na ke benta kitu ke bekersan ya ke parti ke juki pilong deputy CM ya ke jela borok we nama kata dau ku ki pat ba bi ngagasnu samut sikat dai mo hasin ngasongkai sangpung yesong idi sha kidon kita ki breu ki beya kran banta ki bre ki nong yalam jong kita ki political party ki bala yakran bha sepang kata ke jinya ya sam pisa ke jinya thiet bun kiong ba mansua te da thiet san spa sejar la yo sibun tenrena do bawan ke voice of the people party kalarung ke jingkai jong ba arden ba ke pisa simbai ke vun asupra mau pai ba dan sing subi chu Dementa kiong ban penrong biang ya gajing snubi ngin penkiu no ya gador kiong ban penkiu dor no ban kata kador bakilabu kelong ban thiet 3,000 saneng sibut kata kadai gajing keren gajongki hangta hadukan sa nga susu samot marway namar mangasngap lagasngap kinang mundur mangam snutu penar nga snutu penar tang baban keren ngamnang ma te hadin bakilami gitu ngasuang hamasim na jong kamun perok sikata kithiet san spa sejar kamun upat ba ajungi ki por kladap no ki di ya kavut ki san spa sejar badang khamram ke sia penar kata kedai ke bangga ngasutho kadang ram ke sia penar tu san spa sejar senun yo sia penar san spa ke sia penar ke betap ru kedai nyau spa prospa ketaru dang dang ta kesing sudah padan pesok nata minta kiong ban penkiu ya gador 3,000 ungong da perkhat kita pisah 3,000 tapi kalahe tandai da perkhat arsian pa 3,000 da rangkap ba gador jong kisniang kun kabakhala ki kemi ku da ka kemi sniang ba piri tang ar panai 3,000 gitu kabatat de kumbong pi ki penar suni hei por wa yap yau 1,000 san spa datang da ku ki pat babi ublay uthaw yang ay pi hagadur ka jungu hagaji sriem batu pi mudur ngin hierno sige gerdan jong siar kisniang dai le ruel nama kata daw ko gipat ba ngibu ka jing sene api ngim don ye banon ibu ka jing sene api kin sa don ru kini gisngi gibanwan kin sa don kini gisngi gibanwan iban so terwa bai kot khun ru namar kitip bala dai kapor panetit kot khun bala jallang skol kin sa wan tereng ong lada kikiwan lada kisei lada kiwan ngasayong pai ba syukeli tangkeni gowe pi ana plajo pine gede ke ba jongi lada kiong badai na plajo kiong kublai sibun ya kesing bahas bun jofi nrela da gede ke skim ke bagala benta na ke benta jongi pi sngap la sngap belingo sngap nomor judan wayu ubri operthai ubale sei pisa na ATM maduang kublai sibun ke ATM Boleh nong klub boleh sipun ke ATM habang isai pisala jom tekan niru kolong kumju kan nama kata daw ko gipai ba idon ke jihat ke buskam ba ye ki baro kinsawan sige jumpa namar ke ke bang ngilet supai ba ngi ka upai ba ulas sutu iwan menne na sabah
kibreu kiong sate saporda samukro sate saporda napsiar kibreu kidang iya ke parti kongres dan kidang iya ke parti UDP namar nang te namo kaya mo kertu Emily Joki udah ke parti UDP ana ngidalala ni sefil ngidalala ni satu semalan ki keren benyu tau kertong jong ke VVP samukro bartu bo numpoi thong ngi pikin second date unda poi sikatong Kin second date na mau pakbakat sa ulat usnutu ulatip ulat krensan banhong ipi menen ngiyaya sisin gini kita yang beladam ngiyaya nanti ngewan nang ni kalenti meso yelenti meso gakali kawa alama NPP gakali kawa alama NPP dap sekali dalam yang kendu yang ngiru ngiyawa alama lem mana siwa mentasi siasi mencupat siwa alama namar balada yang porta yawa lawa lem kita kiba sikali na kata kebagian wa kata kalama jongki kia pertahau pra ngan dalatip hadin kini kiyo pai kali ban be meeting na kawai ka jaka sa kawai ko jaka ngai man siam ya gitu ki be meeting na kawai ka jaka sa kawai ka jaka sa gitu ki political party ki bala man ai ba kali nama katu ka dai belah mo yo belah ai bar kebom don kam dan jam tepi yo belah ai por menta tingong lele le be Bat kiong kita kena samla. Oh kiwan saat angta hampa balong meeting mengi. Kia saat kia duhai haka parti ke baki kila yok pisa. Kiong ini bak sebong piwat ting. Namar kani kamdai bangiman ke parti jongki kadai baki ai pisa. La siu yang i ban saat nak mentah ke parti jongki. Tang baka vote tinggi larai ban ai hau pra. Namar kata ngong gitu kesamla. Tau pentau lan lep kini kiwai rukan kesamla. Bakini yok pisa mentah nalor baka bomdan katrai kita ke bubiang. Kata kadai ke bangayu iko ke parlopi namang tala watlet mesin ni don na kalenti ngopi bangila bantau ye history hajang tales barakui Blake kurku ye kan digasnong menso Blake kurku ye pi kinong kersan bi ki bawan na nong chingiru ki ba mesim ye kong but ye voice of the people party ya duai lem na kamta ki candidate jong ya pro arp kandango duai ro na kamta jong ye ki batrei na kamta ka voice of the people party masrusi ba ki don bi ring video ma ki don kini ki ba ye ring video ring am na khamstana than ban penmi yang asi tiu namar bangangam ko abalong hiru ye ladi ka thong ga junga ka langam ko abalong hiru ye ladi ngakwa baga jak penriu jungi kan long hero baka pertai berhuai kan sampai bangila bansai yakin nong yalam kijungi mo kiban ri kiban sumar ya ka kor ka buram kiban kentiu ya ka jak penriu jungi kiban kentiu ya ka jela ka jungi na ka jela ka beduk tam nyen sakalalong ka jela ka berius patam tang lada pipi alat ya ka voice of the people party bakan sensar hagisnam kiban wan yaine ban ni ko ka snong mensubi Nyinam kelat ya ke jingkersan ke jongpi hakapor MP nyinam kelat ya ke jingiya ke jongpi ke bapi ai ke nong yalam ke jongi nyen yai buram kom ke nong yalam nyen yai buram ya ke jingkersan ke jongpi yai ne ban ni piru ke bawan ke perlok na sajan bat sajingai ban ai mensim ya ke voice of the people party yai ne ban ni ublein kurku ya pi paro ke badan na ke jaka ke pemerintah kalong ke jingrem nang ni ya ke constituency hi paro ke wei ya ke jingidan lang ke jongpi Daw akan ikapor nginum sim na mga apanya be sa artali meeting kawai hum slide but kawai satay sa umdegen yuksi tengah kerpat akan ikapor tengini yang langkat kipadon akan ikaklimat ke pemerintah nadalong kepala ngin yawan kam ni apadang badan ini setar mo yawan lang hami baro ngin ya pertalang ya ka syam jong ke parti kabalong uprang khot lang ya paro kipadon Ladalong kepala kini pada sedin jongaru alilang inya pertalang inya walang sini sekmat ganga sudah menong takan demo aga voice of the people party ladangi khot sekmat ipai ba kini ban slur bunwan rei lada kiwai ki political party pi khot sekmat te kio mo kita te kila mo kila yo bisa le mela yo nong si aba pi wan hanim dai ba pi wan bangila siu ye pi re pi wan number ba pi yang voice of the people party bat ikinong yanam kejungi sagawai ko kipai banga susudai bukang udan way nong kersan jong udan way ba kersan ram simba yang voice of the people party wang masyam nangli na constituency dengan kersan ke VVP andai sakatai sakawai ke constituency te ngan kersan yang ke UDP namar boyule ubah yang juga tom lele